akoze ikosa simbibona Emisfaye ndakubwiye ngo akoze ikosa afite ikipe idadiye nk'abantu Cote d'Ivoire kuwa kabiri ntituzakura amaso kuri ekara ejo Murundi yariye kimwe match ya Burkina Faso Misiri match ya Congo Kinshasa Senegal match ya Cote d'Ivoire Gabon indi match yakabaye izateramo ubwoba abantu ni Ghana yari kuzabibundana na Cape Verde ariko Cape Verde yavuze ati barater ubusesenguzi bwawe statistike ziratwereka icyamavubi tugira icyizere cyangwa muri iki gice cya mbere ikipe y'igihugu ya Nigeria yihariye umupira ku rwego rwa 57%. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari ufite ku rwego rwa 43%. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yateye amashoti 6 harimo amashoti 3 agana mu izamu. Uribuka ishoti rya Iwobi muzamu yahi yarashya kubita parade. Hari ishoti rya Moses Simon nyibutse undi muntu washose ko na mashoti 3 hari ari rya Iwobi Alexander Chukayobi Moses Simon Dadi Ajara atera ama step over undi muntu wa rekwega na ufindidi na Ndidi Onyinye arya Ndidi rya on target Ndidi arya off target ya off target ni rya ryaciye mu masoso y'izamu rya off target ahubwo Frank Onyeka ntaryo yarashe Onyeka nta kintu yarashe icyo nzi cyo nuko batiye amashoti 3 agana mu izamu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nta shot on target uramenye ntacyo tubaza Stanley Bobino wa barara afata imipira mu kirere ejo twateye shot rimwe riri off target nta shot rigana mu izamu ngo muzamu rwane na ryashye cyangwa aba defenseur ba gwirirane bakuremo corner 3 za Nigeria Amavubi nta corner turabona irakomeye aho ni utinyira rero ikarita imwe y'umuhondo kuri Nigeria ikarita 3 y'umuhondo ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izo ni statistike ziranze iki gice cya mbere kuri uyu mugoroba hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Iyo Super Eagles rero izakina na South Africa zaba ari kuwa kabiri ku isaha 12 za Kigali tuzaba tuyikurikirana iyi match nyuma yaho tugarutse ku byacu bitureba ikipe y'igihugu ya Zimbabwe izaba itwakira ari ya South Africa kuri Orlando Stadium Johannesburg. Ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ku munsi w'ejo yatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Benin igitego kimwe ku busa cyo ku minota 77 cya Steve Michel Munier. Ikipe rero ya Zimbabwe y'umutoza yitwa mwenyewe Michael Nessi no mugabo w'umudage w'imyaka 58 Michael Nessi. Uyu mugabo aravuga ati bizaba ari ibicika ku ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ati nanjye nibyo naniwe gutsinda ikipe ya Benin muri Cote d'Ivoire kuko niyo yakirira murabizi ko Benin ijya muri Cote d'Ivoire natwe yatwakiriyeyo niyo match ndabyuka icyo gihe nayo nagiye kureba iyo match najyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi umutoza aravuga ati nubundi mwizamu nzamfite Washington Alubi uyu ni umunyazimbabwe ukinira ikipe ya Malumo Guarantee muri South Africa irakomeye bakagira kuri kabiri mwenyewe hatari kabisa yitwa Emmanuel Jarayi uyu musore akina mu ikipe ya Dinamo FC iwabo gatatu bafite umusore muhanga cyane yitwa Divin Lunga cyangwa se Divin Lunga nkuko muri Mamelodi muri South Africa mwita Muraxe bafite mwenyewe yitwa Tinaji Hadebe ringani umusore ikipe ya Cincinnati muri Major League Soccer MLS bakagira mugenzi wakina na Muraxe yitwa Munashe Garananga Peter Serkipe FC Copenhagen mu gihugu cya Denmark iradukomera nyave Mediani irimo Jordani Bekitemba Zemura musore ikipe ya Udinese mu gihugu cy'Ubutaliyani Zemla agafatanya n'uwitwa Norwich Musona musore ikipe akina muri Scotland ngo yitwa Bwenge nde Norwich Musona Norwich cyane yitwa Regent Merverasi Nakamba ibere muri Luton Town bageze mu cyiciro nakwita cya gatatu maestro Merverasi Nakamba z'umupira mwinshi cyane batatu bataka rero barimo Tino Tenda Firana Kadewele former Olympique Lyonnais ubari mu ikipe ya Aris Limassol Tino Kadewele afatanya na mugenzi we yitwa Tawanda Maswanise Jetro ikipe ya Motherwell muri Scotland mu cyiciro cya mbere bose bagaragiye rero rutayizamu Tawanda Chirewa sore w'ikipe ya Wolverhampton Wanderers ku myaka
21 ubwo rero kuri benshi bafite rutayizamu mwenyewe Walter Musona umusore ikipe